Hello, good morning, friends. Welcome back into my channel once again. Ka step sing ublay ka basok ka bakaman ni fi way baro. Takas ni kadai ka Golden Jubilee. Dengan sini fi ka to ni ki footage jong ka Golden Jubilee. But kan sawan sibun ha ki footage lembah ka GMNT Umdan official channel. Te pila ban subscribe pa ya ka GMNT Umdan official channel. Tapi saya ya baru ki program hapo ka GMNT Umdan official channel. Te tangkap dah kejung tip hakani ka vlog ka ba mendak sini. Okay. Te la poisha yang meni. Tingin ng app ni kapor probajing ni pli ka. Mau nong rem mo, yung mau nong rem jok ka. Yung kabalang ka jongi. Yung adon pa hantay. Itay ma. Ta. Video mo ka. Hah? Kira tu Alvansis tu. Pada orang diru tu ka kamera. Oh. Haka benengkong nung shop haka nang step ngidap lagi sungu ya beli try kenrat ubala pelak yang ni barok lang ban puy haka nang step suaya ka ba di pastor yumali impli ya uneu mot sa kan mau yong ka jindap santos nem yong ka balang kris kemudian lang padu men besan evangelis bagi kun semlah di balaya puy lang setiap ban saksi ya dan setiap ai ku beli pi hakatan batiang tam kajong prai no prim jingi Yesus bola peniok yangi ya kada setiap kabakum ne hadin jo ka santus nem melayo ya kana kelat ya ka ban rakhe ban brom katen ka bakhut tam kajong prai di hakane setiap suaya ka ba an IT ya pastor ini ya puli ya ka tim ka jimtumu jong kapalang kapalap mbek emti ya kene kesni kat kum na kathim kabingala sot naka kitab jong ki Leviticus kal nong ka baat pusan ka dekot ka basipo ong kumne do pen kentang khut ya ka snam ka basan theo bat do pen bena ya ka jing lai lut hakari ya ki khun ki hajar jong ka baro kan long ka jubili ya phi bat to ai ba wei baro unlek phai pat sala ka jong ka khendeu bat wei baro unlek phai pat sala ka ying kane kalong ka tim ka bangila sot naka kitab jong Leviticus yang jindap santos nem te menta ngan IT no isis don ya pastor ban pendep ya ne kam ba ikren ka to ka ne bat ba impli ya ne mau nong rim ka ni kong hi cái đây mình bao vào những số được lấy là mình phải nên qua cái mình làm cái con lang cái này rồi các bạn long cái ta cái chuyện ngu ta cái chuyện khôi được lấy ya cái hôn chung ngu và sẽ review là cái này cái chuyện khác hai cái này cái nào và cũng juru angit lu maksimal ya maksimal one và long ru cái bài chơi lắm bạn cái chụp sepiang yang gospel hari ini kerja bat keleng kerja kumju nak kita ke burung kerja mulai ini kupur sim ini ke kansi wan kap ini tu buat kita dapat display ini ke produk dan tak kau ikan tin dia kau ni om aku ini kupur minta maka tak kan tin kalau nak kau Chris buat kapalang kerjanya.
Wait. Are live. To biak. Boleh kerkui di. Sebutnya baru di bara dan bentang dan setiap beli bang yuk bentuk kulit. Oh apa. Wan lang batki ba. Abo, eh. Kedong. Oh. Ada kodong nasional. Nasional. Lagu dah. Ini nomor tentang memulai itu. Langsung memulai deh. Tawan besar nasional. Nasional. Itu internasional tuh. Internasional. Itu internasional, ini nasional. Regional. Di Eldar yang lagi. Nyalang internasional. Saya kilong kami. Telah ada bantu yang mau mengirim tentang. Nih, saya dan. Itu. Boleh kerkui fi. Teh.
Dapat kepada Musa Jalil. Kibala kelat, kini kini jomblay, kibala perat nanti, kibala tereng, kibala thang, ya ke syarat jom ke gospel, hakan ke sinau, na next camp, baka balang ke jom kuris, hakne halang padur, kalau penbit penbiang, ban yatu hangi, ya ke history, ya tau mau. Sak jingkan mau ban sak jingkan mau pateng la pateng ngasno bakalong ke jingkar kru nagbenta ka jonga bat nam pa jonilang baro bangiyo panisi mentang ban rakhi
ya kadang golden jubilee jong kadang balang hangne halang padur nagamenta ka centenary ngamtip langi lang em bandang im hasla jong kadang pertai kini kelak bendai kajing lek kemen kebakat du let's say nak benta ke jongi ke belakot cak kerta ke sanpo masapo ke benripo ban yopo okay nasno bakalong ke cikterku nak benta ke jongi banyak benta harga ke jongi kemen शोभा थापते Agito Islam laju pelong kaji sen hapelau ying jong i lengba akajin tre shirhem jong i bat kajin Christian jong i missionary Disington Soklet hakajin syakri kunta dei hagasdem si hajar kendai spa nyupsan layok ban sedang yang kabalang mapura dei ha unel senam la sna ya kayin mane kabalang kris umden ha umden kasi budlum badon mauling uneu mau ya serim ya gadur jongkaling kum talakot mauling ki boy ki geno ling ya galing bat ladon kumba nriu nyau tulung yang ha kabalang kris ha kata puar bat kita kilong kumlerum ting baar kong jiri terang balai bak klen tado basau damil sekli basan kong jersil kumdej bandriu pidin likhar banyo kedin klen hadin kato katnya baladek senaya himane hakate jaka malayo man pelong ya gajinya serlang tingre hadin kato katnya porpat lawan ja kajinja basipsi baya katai kaji mane belada pansna la syak tombor pat penjot pra hakiwe pat kibriu hapedan kajing bat ding pengyang kataru lembah kajing dalam jong ba headmon bersing lembat kiwe ki bangai kim syom la sange neran din ila tur syafrang dak jinget ila senia haublei bat kabalang kalakim hadin katai kajinja laju penlonging mane badi sang haplau jungi Pak Hermon kato kat nesnam kisni giat di prabangai kilo kila nang roy padang san de haus nam si ajar kedai spa pra laru banyo no ya kayeng mane lara no ya kayeng mane saka ketuk snong lang padur kumden dengan sim yang dengan air soha, yang hak yang lebih kat dalam kup yang dengan air buram dah benar lagi. Bayang sam lagi dikun jom i ba jalan kering dengan sim yang dengan air soha. Anum tak ikapun dengan kuli susu. Hari ini i Pastor YB in Syangna bat inuan syakmat hari kapur ban ayat ki angut kusyakri jom prai dengan air soha. Hari kapal nak hot ya i let klen tado yang hangi semua bahaban wan sakmat ya kan sien ya kan kekin ai kong jeri terang kong jeri terang Fine. hari ini semua berai dari play yang dari elder di Khadmon yang kebayak sebenarnya ya kebanderan untuk air di sini semua dikismi ya kebayak waktuan ya berai Fine. Rupa. Ayo. but
Ngkerpan i paspor pas kami dang yang ni haju. Ngkerpan ia i Kong Jesril. Di kumulai syubun, pastor Baskan dan Banul Ham, dia kasih nak keluar dari sini. Ini naik ke sini parti. Okey. Ngakot hari kapor nak bantah i pastor Yumanli Basan Sri Inwan Syakman yang bersyukur di ai subhan kajuni. Ini naik ke sini. But hadim jungkani ya kerpa ya kayeng kasam lani kipun kiti jong iba pedrin dekha ya kaba jong ka snong lang hadur iba dan rengkap bagi batum juru iba aikun dan sim ini jong long ni dari jusen ko jong snong lang hadur ya kaba Inwan Syakman bantian ni ke jin ai dari ke jin bad hadin kata nak khapat ya irang ba snong jong ka snong dan khasi ibal boy ya kaba mereka patuni hakani ke sini ban pensnai ya kali kajing rakhe golden jubilee jong kabalang pres dan hadur. Bat haka juga po ngak hot ya irang ba snong jong ka snong Manipur ya kaba Inwan Syakman ya kaban sim ya kani kaji ai subha ba kabalang ka pangkaya na kabanta kaji ki ban ngak hot ro ya i kong jadwilin khamde bat kum juru na kabanta ka na kalian jong kayeng kasem jong iba pedrin dekha te hari po ka balang pres dan Lawai ni. Lamjak na gini kay. Lawai. Kecil Ismail ke jombe, kumba kumdo try, bela ya lam ya kene kapalang kumba ya sio mana ya ke history jomka kene kablai, na iway priating ibarit, a try gelayo katne kumba gilong mentah, oh Jesus berkodo teme, kene galong kajingker ku ke jombe, kene galong kecil Ismail ke jombe, but kene a try galong kapalan kababayang ke jombe, kumba kablai against him. Bakum babela stang ya kene kapalang kum taru atrai dan bergat ya kapalan ke sume atrai tu ai bak hiba ke sume kapalan tu ai bak mon ke sume kan wan atrai kan long ne habneng bak hak deu kum jo atrai o Jesus ko do teme ye IT atrai I wei paramen IT ya kapalang ke sume atrai benar hang ne ko undan long kadur bahkan kiu kira ta ko ko sume ko hak jinyalam ke sume hak jeng ki ke sume sil sume kan
Sim, yang uku badan yang kawan, malah penceri yang kamet badan senam kajong Yesus. Malah IT pateng, lah pateng haduk Israel kajong Yesus. Batak haduk ini kesegi kita mata, kebah ni ada rumah hakan yang nampung. Ada sih tentang aku abang hakan yang kapur. Nado nene hakapur kebah yarwai nilai yarwai. Hakapur kebah pule nilai yaslap. But kiwai ping benta yang ada dot banasim benta hala kijong ki benta. But kene kapur kebah niyo yang kene kejikwa yang kijong try. Banukot yang aku abang kene kapur. Ba hakam dia kejikwa yang kijong try. Kadai betik siapa kejing bapak yang kejung Yesus kalau jadi pernah. Nah kita kadang malah ada mana kiba lalak manusia yang kena kejing kuat gitu terai, pincu ayu macam terai. Yang kaya kebun terai, walau dia bermaaf di kebun jingin kalau jadi pernah. Kadang kelimat kam desu kata kelimat kabangin orang yang terai haba kasih yang kena kejing kuat kejung le maaf di kebun gitu kan. Kalau itu kena kapur kami kapur kamu. Ada kena kapur kabang asyam ni kena kejik kuat yang try ngau. Try ngaimu. Nama mana layap halau seperti puna nak kebentar kajukan. Kan pule nak kena kertil kata mulai. Yang kalau tu agak gospel kepada Matius kalau nak ngawar pun rayu kerja ngawar pun rayu kerja kau kemudian. Teh haba kita ngabam. Jisu asyam yapu. Badanda ulangu ulaknya. Bat ulang ai hari sebab ulang orang tu sim tu bam ulang kamet juga. Anda ulang sim yang kuriru bat ulang ai hati udah tu di nak kena pibaro nama kena kena senam juga kebah kejong kejutang latmai ya kebah sa penmikno na kebenta kibabun ya keban maaf kipop kena kebenta kebah jisu upendep bat kisaran kijomo. Itu gini ayo nak kata jumlah tu. Kokpa jumlah ubah apa ni? Try nak kata. Itu gini ayo nak kata jumlah tu. Misal para loki. Dia akan berapa? Akot ni para syukri. Aku bagi pastor Don Kupar, Renjak, bagi evangelis Banshan, kinsim we usim ya ka. Kuri we usim ya aku. Bagi kita sama-sama yang kita para keban. Coba yang suara kuat. Bangilah ban syakri ban mane ban kendon burom ya kerteng kabakrau kejome Urusan kadipat kabasiko wang batu pen kentang kuat ya kasnem kabasan kau batu pen bena ya gajing telat duit hagari ikun ihajar jongka barok kalong ka jubili ya pi
batu ai bo wei baro on de thai sala ga jong ka khndo batu wei baro on de thai sala ga jong ka yin
Ni pernah bagi jingwai bin proses banyak no. Barga bawai no jong kani ka jing sekuri ya kani ka por isnai ban polite ini ni ka jing karku blai ki jong ne. Daga bo ai ba ka jing ikba ka jong blai wa pa na bom chukun. Ka jing ai ka badap biang ka jong try jong ni uji supres. Lam ba ka jing slok ka jing pengan ka jong man sem ba koi. Kini kilai hawai blai kalau ringkat pat kabalangan ni barga snongan ni baki para ngai paro Kibayawan nakitong kibaper nakibalang kibaper ko kunran bansa kilang yagan ni kasni kabakraw kasni kabamem malakar kunang dagi syakri ki jome kibadan nakani kapor alait ini daga jingkar ku kabadabyang ka jome bagi kilai hawai ublay kalau ringkat bat ni naduk mentabat sudah kibom cukut ro amen. Gila ya wai jisang bentar. Mo kalau aku jisang datang ke sini kini ke video ke bawah dah sini. Yang ini bakal jarang mah. Oke ini ki volunteer kidang ya lumpiar. To lum no se kabarinnya. To. Oh kini ha. Mulai perfect. Mo. To kini gila ya Tristam mo kini volunteer jong itu. Nah kabenta ka buram jong ulay. Mo. Mah kila ya Tristam. Ya dap. Tah. Oke. Nang di souvenir mo.